Polis sa Lagas kung unwanted persona Alli na arena Blanco anoche. Bibiyente sa kada alarmaw Conel insidente. Ele Federal Police Station 6 Police Superintendent Nonito Asdai. Ele ang kabesa Conel disyu mga personahe para buska Conel Untal Muhammad Nur Faisal. Tiene kaso de murder y robbery. Alli na arena Blanco mga alas 9 anoche. May bulanggat daw. El disyu mo her. Kaya kasa si Muhammad Nur Faisal. Usil. So amo gani immediately anda kami buska kami pero noy kita in kontra kaya mucho gani kasa na siya namang group area malisod ang taytayan ang sina. So nay bulangat kami pwede ya istaba na tundian house to house kami particular don really possible man na man hide. So monitoring ali aton uban talya pa siyempre and assign akin na kumpak entedimyo na area pa siyempre. Ella po dimira con el sospechoso este senador Curais. Yapa sa daw sospechoso na tienda del si mujer. Yaka sa pa con el si pusil emprente kanila. Yung nangyari, yung bahay ko malapit sa pinagtitinda ng asawa ko sa tabi ng daanan. Kasi yung asawa ko nagtitinda ng makakain. Pagtapat niya doon sa asawa ko, binunot niya yung 45. Tapos ginanyan niya, lumakad na lang siya. Si apas al pulis con el sospechoso Alli ng mga kaseriyas na lugar. Pero negatibo resulta. Ya pwede eskonde kanila al dila target persona. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.